gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens. Guverinoma y'inzibacyuho ya Burkina Faso ni ya Mali bwa mbere ibanje kubatangariza ukwifatanya kwa kivandimwe kw'abaturage ba Burkina Faso na Mali ndetse n'abavandimwe babo ba Niger bahisemo gufata inshingano zo gushyira hazaza h'igihugu cyabo mu biganza byabo ndetse no kurengera ubusugire bwabo byuzuye imbere y'amateka. Icya kabiri, twiyamye ubuhoni bukomeje bw'imiryango y'akarere yafashe ibihano byongera ubukana n'uburibwe bw'Abanya-Niger ndetse byica umwuka wa panafricanisme. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. Bwa gatatu, twanze gushyira mu bikorwa ibihano bidakurikije amategeko kandi bitarimo ubumuntu byibasira abaturage n'abategetsi ba Niger. Bwa kane, ndatanga umuburo ko ibikorwa byose bya gisirikare byibasira Niger bizafatwa nk'intambara kuri Burkina Faso na Mali. Ndasubiramo, ndatanga umuburo ko ibikorwa byose bya gisirikare byibasira Niger bizafatwa nk'intambara kuri Burkina Faso na Mali. Arakoze cyane Karinijabo Jean Dodi. Mukanya ndongera mwakire. Hagati aho nge nitwa Yves Nkuye mu ruge ntimugire umujinya kandi ntimurakare. Ibyo wumvaga hejuru ni itangazo simusiga ry'ibihugu bibiri Mali na Burkina Faso bisanzwe ari n'ibinyamuryango bya ECOWAS bamagana ibyavugiwe mu nama ya ECOWAS y'uko ubutegetsi bwa Mohamed Bazoum muri Niger bukwiriye gusubizwaho ku neza byakanga hagakoreshwa inzira za gisirikare. Ni itangazo rishyushye bushyuza ryasomwaga na Abdoulaye Mayiga, minisitiri w'umutekano w'igihugu muri Mali. Itariki ntarengwa y'uko Bazoum yasubijwe ku butegetsi ni tariki ya 6 muri uku kwezi kwa 8 2023 ni kuri iki cyumweru umunsi wo wamaze kugera. None se batamusubijeho nk'uko bisabwa na ECOWAS, Ubufaransa na Amerika n'ibindi bihangange hakurikira hiki? Ngibyo ibyantwaye umwanya amaso nyatambagiza insakaza amashusho mpuzamahanga ninjira ku mpapuro z'imbere n'iz'inyuma mu bitangazamakuru byo hirya no hino ku isi ndetse ntega amatwi abasesenguzi mpuzamahanga barimo abeza n'abagereranya. None nkuzaniye uyu muzingo, ngiye guhera aha. Kuba perezida w'igihugu ni ibintu biherekezwa n'icyubahiro ndetse n'igitinyiro, ariko nanone ntibisigana n'ibyago. Izi ni zo nshingano mbi kurusha izindi ziri ku isi. Nubwo barindwa kurusha ibisambo n'abanyabyaha, bagitangaza ko baye perezida hari undi muntu uhita atekereza ku kwica cyangwa ku kwambura ubutegetsi. Mukita akazi keza ariko ibaza akazi katagira amashimwe. Ibyo wakora byose nk'umukuru w'igihugu haba hari umuntu utanyuzwe n'ibyemezo byawe, bityo hazahora haba kunenga. Ni akazi k'umujagararo aho ugakora ahora ku gitutu cyo kugira amahitamo aboneye kubwo gutekereza ko ikosa rimwe ryagira ingaruka kuri miliyoni z'abayoborwa. Ni akazi k'irungu n'ubwigunge aho umukuru w'igihugu amara umwanya munini azengurutswe n'abamurinda, abajyanama be n'abandi bantu bakorana nawe bya hafi, ariko atagishobora kubaho bwa buzima yakuriyemo aburyoherwa. Ariko iyo mibereho mibi ni benshi bayifuza nubwo bigerwaho nambarwa. Inzira zigana ku butegetsi bw'igihugu zirafunganye, ariko abashaka kubugeraho ni benshi. Inzira y'amatora ihira bamwe, abandi bagashakira mu gikari. Mu nzira zo mu gikari zigeza abakomeye ku butegetsi cyangwa bari bashiriritse mu bihe bishize, iyamamaye kurusha izindi ni coup d'etat. Hashingiwe ku byagaragajwe n'abashakashatsi b'Abanyamerika Clayton Tyne na Jonathan Powell, kuva mu 1950 kugeza muri 2010 hari hamaze kubaho igeragezwa rya coup d'etat inshuro 457. Muri izo 227 gusa nizo zagenze uko abaziteguye babirotaga, izindi 230 ziranga. Nyuma yiza ariko ubutegetsi bwakomeje guhirima ndetse ubunyumva haribazwa ubugomba guhirima nyuma y'ubwa Bazoum wo muri Niger warose yirukana mu nshingano wari ukuriye abamurinda, maze uyu akamubwira ati ntugakine, do not play with fire as if you don't know that fire burns. Ni nko kumubwira ati ntugakine n'umuriro nkaho utazi ko ibishirira bitwika. Bityo yahise anamuvana ku butegetsi abanje kumufungira hatazwi. Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, Banyanigeri namwe basangira ngendo. Uyu munsi wa gatatu tariki 26 z'ukwezi kwa 7 inzego z'ubwirinzi n'umutekano zibumbiye mu nama y'igihugu yo kurinda ubusugire bwa gakondo yacu CNSP zishyize ku iherezo ubutegetsi bwa Repubulika ya 7 ya Niger.
ibikorwa bya CNSP byashingiye ku bushake bwo kurengera igihugu cyacu dukunda mu bihe bikomeye byo guhungabana k'umutekano gukomeza mu gihugu cyacu, kandi nta gisubizo gifatika kizanwa n'ubuyobozi twahiritse. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Ku rundi ruhande hari imiyoborere mibi mu bukungu n'ubuzima rusange. Uburyo bwo kurinda umutekano w'igihugu cyacu bwaranze, nyamara habayeho ibitambo byinshi by'abanyanigeri n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga bo gushimwa. Oya, umusaruro ntiwageze ku byo abanyanigeri bari biteze. Oya, ntabwo twakomeza gukoresha uburyo bwari busanzweho kugeza none ngo tubone igihugu cyacu kigenda kirangira kugeza kirindimutse. Et inéluctable de notre pays. Ni General Abdurrahman Chiani yitangaza nk'umukuru w'igihugu cya Nigeria nyuma yo guhirika umusivile Mohamed Bazoum wari umaze iminsi 845 acigatiye ubutegetsi yarose kuva kera, ariko akabugera hakererewe inzira. Kuva Nigeria yabona ubwigenge mu 1960 abantu 11 nibo bamaze kuba bakuru b'igihugu, ariko uyu mwanya usumba indi wabaye Kigero Kantize, abagera ku 8 muri aba bagiye bavaho bahiritswe. Nyuma y'irihirikwa ry'ubutegetsi muri Nigeria ryo ku itariki ya 26 Nyakanga muri 2023, ibintu bigezaho Bazoum arira Chiani ntiyumve, ariko ababikurikiranira hafi bagasanga nawe agomba kwitonda kuko igihe icyo ari cyo cyose urira yabona gihoza. Iki cyumweru cya tariki 6 z'ukwezi kwa 8 niwo munsi wa nyirantarengwa ngo Chiani afata ubutegetsi yafashe akangishije imbunda abusubize ku bikangisho by'amagambo, nibitaba ibyo nawe abuvanweho hakoreshejwe imbunda nkuko nawe yabigenje nubwo bitamusabye kurasa. Ubwoba bw'uko ingabo z'amahanga zishobora kwinjira muri ibi bibazo bukomeje kwiyongera, ndetse ibi byago biragira impamvu nyinshi zo gutuma bibaho kuko ibiganiro biri kweza ubusa. Ubuyobozi bw'ingabo mu burengerazuba bwa Afurika ubwo bwari bumaze iminsi bwerekana ko budafite umwanya munini w'ibiganiro n'ibigambo, kuko imbunda bacigatiye zishobora gutanga ubutumwa burutu bw'indimi bubitse mu kanwa cyangwa se amakaramu n'amasinya. Ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 muri 2023, abakuru b'ingabo mu burengerazuba bwa Afurika bongeye guhurira bija muri Nigeria ngo banoze umugambi wo gukoresha ingufu za gisirikare mu guhatira abasivile bayobowe n'umusirikare kuva ku butegetsi, maze umusivile bahagurukije ku ntebe y'ubutegetsi bakayimusubizaho akongera kwica no gukiza nk'uko byahoze. Cyakoze ibyo bikangisho by'intwaro ntabwo biteye ubwoba agatsiko k'abasirikare bayoboye Nigeria. Ubwo habaga inama ya mbere ya ECOWAS yafatiye Nigeria ibihano by'ubukungu ndetse ikanashyiraho iritimatumu y'uko Bazoum nadasubizwa ku butegetsi ababumukuyeho bazacishwaho akanyafu. Aba bahise basubiza abo muri ECOWAS ko ibyo ari amanjwe atanafite icyo yakora ku gisirikare cyabo. Intego y'uyu muhuro ni ukumvikana ku mugambi wo gushotora Nigeria binyuze mu kohereza abasirikare muri Niamey bivuye mu bufatanye bw'ibihugu bya Afurika bitari ibinyamuryango bya ECOWAS ndetse n'ibyo mu burengerazuba bw'isi. Tuributsa ECOWAS ko duhagaze bwuma mu bushake bwo kurinda igihugu cyacu ubwoko bwose bw'agasomborotso against all forms of adventurism. Kuwa gatandatu tariki 5 z'ukwezi kwa 8 muri 2023, wahoze ari minisitiri w'intebe wa Nigeria witwa Ohumudu Mohamud yahuye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga witwa Catherine Corona. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Bufaransa. Baganira uko byazagenda ngo guverinoma ye igaruke ku butegetsi. Ibyo baganiriye ntabwo batubwiye byose muri rusange. Ni nawo munsi ikinyamakuru cy'abanyamerika cya Washington Post cyari cyasohoyeho inkuru yanditswe na perezida wahiritswe Mohamed Bazoum arira atabaza avuga ati mudutabare bantu b'Imana, kandi nimutadutabara ngo munsubize ku butegetsi ahazaza ha Nigeria hazaba habi cyane. Mu burengerazuba bwa Afurika hari ibihugu bike birangajwe imbere na Nigeria byari byiteguye gukoresha ingabo mu kujya gushyira ibintu mu cyo bita uburyo buboneye. Aba bari biringiye inkunga y'umuryango wunze ubumwe bw'Uburayi wari wemereye Nigeria ubufasha mu bifaranga, ariko nanone ntibyabuza abantu gukeka ko Nigeria iramuka itinyutse kugaba ibitero hari kubaho ubufasha bw'ingabo z'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zicaye ziryamiye amajanja muri Nigeria n'izindi zashoboraga kuva hirya hiniyo kugira ngo zize kurengera inyungu y'abazohereje. Mu nama yabaye mu ntangiriro za weekend muri Nigeria, abasirikare bo mu burengerazuba bwa Afurika bongeye kurahira ko ubu butegetsi bugomba kugwa nk'uko bwahananuye ubwa Bazoum. Abdel Fattah Musa, umuyobozi wa politike n'ubutumwa bw'amahoro mu muryango wa ECOWAS, numwe mu bari muri iyo nama. ECOWAS ntabwo izabwira bagerageje guhirika ubutegetsi ahantu n'igihe tuzabasekurira. Nta ruhande na rumwe ruryamye. Abashaka ubutegetsi barabushaka ku bibi n'ibyiza, ku rundi ruhande ababufite nabo barabucigatiye kandi barakomeje.
ababashyigikiye nabo bari kwiyongera. Turukiya nayo yashimye abahiritse ubutegetsi muri Nigeri ndetse ihita ishimangira ko yanyuzwe n'uburyo ubutegetsi bushya bwa Nigeri bwahise butoba inyungu z'Ubufaransa muri Nigeri. Ibi bishingiye ahanini ku kuba ubutegetsi bwa gisirikare muri Nigeri bwarahise buhagarika ingano nini ya uranium bwoherezaga mu Bufaransa. Amashimwe ya Perezida Recep Tayyip Erdogan arerekana inyungu Turukiya ibona muri Nigeri, kandi si bije none, kuko uyu mutegetsi yakomeje kwerekana ko nubwo ibihangange byose bitunzwe no kunyunyuza no kwiba Afurika, ariko ko Umufaransa we agera muri Nigeri agakabya. Ni umutegetsi wasubiragamo kenshi ko Ubufaransa bwahemukiye ibihugu nka Algeria n'u Rwanda mu bihugu bikomeye ku isi bihagaze imbere ku murongo w'abashyigikiye Chiani watse ubutegetsi umwambari wabo mu burengerazuba bw'isi, harimo nanone igihugu cy'Uburusiya. Umuvugizi wa Putin bwana Dmitry Peskov yatanze umuburo ko batazihanganira umuntu wese uzivanga mu bibazo bya Nigeri, by'umwihariko uzaza asheta gatuza. Mu gihe ibihugu by'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bigishaka umunyafurika ushobora kubifasha, birasa nkaho ibintu byajemo kidobya. Twinjiye muri iki kiganiro abadepite bo muri Nigeria bamaze kubwira perezida wabo bati vuga uvuye aho, kuko ibibazo Nigeria ifite ni akadomo ku murundo w'ibibazo by'ubukene n'umutekano muke biranga Nigeria, nyamara ikize munsi y'ubutaka. Ku mbuga nkoranyambaga abanyanigeria n'abandi banyamahanga bari kwidoga banatuka perezida, bati iki giperezida cy'igisaza kitanarambye ku butegetsi ubu ntigiterwa isoni no guhita kigaragaza ibimenyetso byo kuba igipupe cyabo mu burengerazuba bw'isi. Koko nihashimirwa abadepite na sena banze ko iki gipupe gishora igihugu cyacu mu manjwe. Muri make kugeza ubu birasa nkaho ingabo za ECOWAS bigoye cyane ko zajyayo, nubwo ku munsi w'ejo zakoze inama rwose zemeza ko nta kabuza zigomba gukora ibikorwa bya gisirikare, ariko Nigeria niyo yasaga nk'ifite ijambo rya nyuma kuri ibi bikorwa. Birasa nkaho rero bigoye ko izi ngabo zajyayo. Muri make kugeza ubu birasa nkaho ingabo za ECOWAS zitazajyayo mu gihe cyose Nigeria yari barangaje imbere, perezida wayo yakomwe mu nkokora n'abasenateri. Biracyanagoye kwemeza niba Ubufaransa buri ku isonga ry'abahombyi mu bihugu bifite inyungu muri Nigeri, buzerura bukagaba ibitero bigamije gusubizaho uwo babwiraga kumva bamutuma gatumika. Muri make ibi byombi byakorwa nubwo ibyago byo kuba Abafaransa bakiyizira ari bike. Gusa abantu ntibakibagirwa ko igisirikare kiyoboye muri Nigeria cyatangaje ko Ubufaransa bufite uwo mugambi. Mu bishoboka gukurikira, igihe cyose General Chiani yakanga kurekura ubutegetsi ngo busubire mu biganza by'abasivile, hanabaho ihirima ry'ubutegetsi. Abasesengura ibyo muri Nigeria bahamya ko bigoye cyane ko uyu munsi ubutegetsi bw'abasirikare bwaba burajwe ishinga no kurinda igihugu cyazahajwe cyane n'imitwe yitwaje intwaro, kuko ubu ikintu cy'ingenzi bafite cyo kurinda ari ubutegetsi bwabo. Hari abantu benshi barimo abashyigikiwe n'ibihugu byo hanze nka Nigeria, Togo, Senegal, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo ubwabo bahirika ubutegetsi bafashijwe nabo, ariko abo batihisiye. Uretse kudeta yaba muri Nigeria, guhirika ubutegetsi mu bihugu bya Afurika birashushanya indwara cyangwa icyorezo cyandura cyongeye kugaruka guhera muri 2020. Ubu noneho ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi biri kwikanga ibiti n'amababi, kandi witegereje neza uburyo abahiritse ubutegetsi bikabahira bafatanya urunana, byoroshye no kumva ko uzabegera akeneye umusanzu wo guhirika ubutegetsi bazamufasha mu buryo bworoshye. Uku guhirika ubutegetsi muri Nigeria kwashyize umucyo ku gitekerezo cy'uko imiryango myinshi ihuza uturere muri Afurika yubakiye ku gitekerezo kidafite umuzi. Nk'ubu ibihugu 4 muri 15 bigize umuryango byamaze gutunganya ingabo ndetse n'amasasa ari hafi. Ibi ngo nibishobora gukoreshwa basekuru uzakoresha ingufu mu kuvanaho ubutegetsi bwa Chiani. Ibi bihugu byose uko mbikubwiye nabyo biyobowe n'abahiritse ubutegetsi. Nkwibukije amazina ni Burkina Faso, ni Mali, ni Guinea ndetse n'iyi Niger. Ariko muri Afurika hari ibihugu byinshi bibashyigikiye birimo igihugu nka Algeria n'ibindi biri muri ECOWAS biri gukina umukino wo kubeshya bo mu burengerazuba bw'isi rwose ko bidashyigikiye kudeta, ariko mu by'ukuri bishyigikiye abo muri Niger. N'ibindi biri kugenda bicunga uko umuyaga uhuha ngo bimenye niba atari byo bitahiwe, kubera yuko iyi nkoni kubise mu cyeba iri kubona abakeba benshi kandi nta witeguye kuyita. Ibi ubwabyo n'umwotsi ucumba mu ntambara zo kutumvikana hagati yabo zimaze iminsi. Gutekereza ko mu nkuru z'igihe kizaza twazumva ko ECOWAS yatandukanye, cyangwa ko havutse umuryango mushya uhuza ibi bihugu byahiritse ubutegetsi bikamaganwa n'ibindi bihugu bituranyi, nabyo ntabwo byaba ari ukwibeshya. Mu bishobora gukurikira ihirima ry'ubutegetsi no kwinangira kwa Chiani ntarekura ubutegetsi nk'uko abisabwa, ibyo nta gushidikanya ko byaba bifunguye amarembo ya Wagner Group muri Nigeria, kubera ko iri na cyane mu bishimiye ko zahinduye imirishyo.
mu babyishimiye cyane harimo umuyobozi wayo Yevgeny Prigozhin uyobora Wagner Group, ndetse uyu mutwe wamaze gusinyana amasezerano na leta ya Niger itaremerwa n'amahanga. Ubwo rero inzira zatangiye guharurwa, ndetse nta kabuza ko Niger izisanga mu gatebo kamwe na Mali, Burkina Faso, Centrafrica n'ahandi Wagner yateye amatako. Harashoboka byinshi, gusa niba utabyibuka neza twakubwiye ko hashobora kuvuka intambara yazamo amahanga nk'Ubufaransa bukaza kubohoza Bazoum no kumusubiza ku butegetsi, kandi ibyo bishoboka cyane ko Ubufaransa bwabikorana na Amerika. Birashoboka cyane ko Abafaransa na Amerika babyikorera cyangwa se bagakoresha abandi nk'uko twabikubwiye. Amahirwe yo kubyikorera ubwabo ni make cyane. Ibyo byakongeza henshi cyane mu karere igihe cyose Abanyamali n'Abanyaburkina Faso barinda ijambo ryabo bakaza gutabara. Ibyo byavamo intambara ishobora gusiga hahiritswe ubutegetsi bwinshi, cyangwa se igasiga ibi bihugu byongeye gusebera muri Afurika nk'uko byagiye bisebera hatandukanye. Twababwiye ko ibyo guhirima k'ubutegetsi nanone muri Niger cyangwa mu bihugu bituranye nabyo ari ibintu bishoboka cyane, kandi ntimwibagirwe yuko twababwiye ko byanaganisha ku gusenyuka kwa ECOWAS cyangwa gucikamo ibice tutibagiwe no kuba nyine Chiani yayobora akabayobora kugeza noneho habaye amatora agatorwa cyangwa ntanatorwe. Ndabashimiye cyane ko twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Yves Nkuye mu ruge, hagati aho ntimugire umujinya kandi ntimurakare.